ka super dhamaka offer kini kedai ka lucky draw jong mata bulan April na ka benta ki briu ki bala mentit 8,000 BV hal ne shwa ka arho tarik kila bentit sisentit 8,000 BV lane kila bentit kinit ru nadu shi tarik hadu ka arho tarik mata bulan April pat kini ki price ki ba pila benyo ada pide ki badan bok di price baru kita hadu saus pak san fuitli but ya kini ki lucky draw on penyele tangi kerting ki batit nadu shi tarik hadu arho tarik 8,000 BV kila bentit single invoice lane kila bentit kinit ru nadu shi tarik hadu arho tarik but ya kani kalau ki draw on penyele haka year tarik hadu khatwi tarik mulai ne de kinu ki parlo ki bakwa berpersang nyala kebok gila mentit 8,000 BV mentau benai hal ne shwa ka arho tarik but ki badan bok pat kinyo ka price ka benengkom san pheu hajar tangka tangkawi ke price ke basan peu hajar ada pi bhabok kadi kapisa jongpi kanwan haka evaluate jongpi on that company kelai ke pao but ke price ke baar kadon hadu santeli but pin yu ihang ni ke price ke baar kawan haka dur jong ke fridge tangba pin yo ta kapisa kat wi hajar tengka ada pi dan bok but kani ka price ka bakhat wi hajar tengka kadon hadu santeli di ada pikwa menyo ekani persang but hit 8,000 BV ha me shwaka arpo tarik atau benai ka price ka balai pat kadon hadu khat santeli ha ka dur jong ka mobile pila yo i ka basong dor 1,000 tengka tangba yaki babhabok on si 1,000 tengka haka evaluate jengki on that company ai pao but ka price ka basau pa kadon hadu light healthy kata kalong haka dur jong ka troli but on siu da ka pisa 8,000 tengka teki babhabok kinyo la ka bok but ka price ka basang ars pa tali haka durjo ke baji tak makin yuk lah kepisa kapasan spa tengka haka ibarat jongki but on jit san ars pa mut kiban yuk san spa tengka but ke price ke bandriu gede ars pa tali kata haka durjo open right but on siu lah kepisa lai spa tengka we ubayo ya kan ke price but ya kan price bandriu on ai hadu ars pangut but ya kibayo on yo lice pa tengka haka evaluate jongki parlok shimi kene kabu buat persabe ya ka nada pikwa ban persang la kabok